divayi cyangwa se agacupa, bari batangiye kugira ngo ni bagenzi babo. Kristo Yezu akuzwe. Nuko buri wese agatangira ati aturiya ni mugenzi wacu rwose, ntago ari gusa. Ko Petero muzi uko yabasanze. Kristo Yezu akuzwe. Dore icyivugo cy'umunywi. Icyivugo cy'umunywi nawe cyumve kugira ngo ejo utazaba umusizi. Icyivugo cy'abanywi ngo ni abakiriya bakikije abapimyi, bagura kopesha, baharanira kweza imifuka batitaye ku bibazo basize mu rugo. Kristo Yezu akuzwe. Ibaze rero nawe niba uri muri urwo rugero. Aba bantu rero nabo bagize gutya, birwanaho, bikingirana bihisha abashaka kubagirira nabi, bavuga ati Yezu wazutse, Yezu muvuga ngo yarazutse ari hehe, Yezu mubeshya yigeze ava mu bapfuye. Nuko nabo barikingirana bafite ubwoba bw'abo bantu. Biza kurangira rero nk'uko Yezu yari yasize abibabwiye ati nzaboherereza Roho Mutagatifu. Nuko rero arangije aramuboherereza, nibwo b'abanyamahanga bose cyangwa abantu bose yatemeraga Imana bahuruye baraza, noneho baravata abantu basinze, ntabwo ari gusa rwose, aba bantu ni abasinzi. Kristo Yezu akuzwe. Nidukora ibyo Nyagasani ashaka, nitugerageza kwihana ibyaha, nitugerageza kwemera bagenzi bacu tukabaha imbabazi, Yezu nta kabuza duha umuvugizi Roho Mutagatifu. Aha rero ari kutubwira yuko ibi bihe turimo bitoroshye, ibi bihe turimo biragoye, ibi bihe turimo ni ibihe bigoye. Hari igihe twebwe ubwacu tuzatatana tugasigara umwe, ariko icyo gihe tuzahura n'amakuba menshi. Ngo ibi mbibabwiye ngira ngo muhore munkesha amahoro. Hano munsi muzahagirira amakuba, ariko nimukomere isi nziza. Kristo Yezu akuzwe. Niba Yezu baramugiriye nabi ari umwana w'Imana, nitwe batagirira nabi. Isi harimo ibibazo, muri iyi si harimo amakuba, muri iyi si harimo ibitotezo, ariko mu izina rya Yezu wabambwe ku musaraba tuzatsinda. Kristo Yezu akuzwe. Iki gitondo rero ni igitondo cy'umugisha, iki gitondo ni igitondo cy'amahoro, iki gitondo nkwifurije kugumana na Yezu, nkwifurije kugendana na Yezu mu kazi, nkwifurije gutumira Yezu mu mibereho yawe yose kugira ngo ari wowe ugenga ubuzima bwawe. Kristo Yezu akuzwe. Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, igitondo nk'iki ngiki turakwinginze ngo ugendane natwe mu byo dukora. Igitondo nk'iki ngiki tugenze ngo uhe umugisha imirimo yacu y'amaboko. Igitondo nk'iki ngiki turakwinginze Mwami kugira ngo udutegure utunga biduhagije, kandi nibwira turi amahoro turagushima. Ngaho komeza kubana natwe, ukomeze kugendana natwe muri byose, mu izina ryawe urakoze. Amina. Mubyeyi bakene, mudusabire, dusabe n'abataguhungiraho, cyane cyane abatoteza kiliziya yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana.